Ne çeşit bir poşete de çeşit veriyorum. اوجی گوشت سوره امود در امود کروانی جوار شاندیه تمام هدیه دعات کن وش تمام مسلمان را دعات کن فقط بین خوشی نظام مسلمان را که ان شاء الله تمام قربانك أقول إنسانك بابا قيتنا ومدة ومدة أبين زوارة باكتها كذا كوليسين وبوشتي صوت زوارة ونيم بيتنا وين ونجي مسمانا لدعابتين دعيت على حق وقدرت على والقضاء بلا خلاصتي وقدرت على ومحافظتي ربي وربي كنت نقل جاني أري والله ربي على نبينا خشيرات إن شاء الله آمين آمين سواي برعتجي مبارك من بدر گوشت سور جهه تمام مسلمان را دعوت کنیم خدا بین خوشی آمین آمین تمام مسلمان را کنیم ان شاء الله خدا خیر باشی ربي هذا بيجي بلاي سوا ومتى محمد وحمد سلمان يرينا بدي هذا بدي محبتي وزارتي بدي دين الدنيا والنبي ربي السلام عليكم علينا عليك أمود دلتين أمود كلوانيتين ربي فرجك بخير دنيا روشي عبدا آمين آمين إن شاء الله İşte şebap beraate Müslümanlara da'at Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bütün İslam aleminin bugün idrak etmekte olduğumuz mübarek berat gecelerini tebrik eder. İslam ümmetinin bela ve musibetlerden kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Allah'tan dileriz. Bu gecenin hürmetine Umut Kervanı olarak Batman'da İl Valiliğimiz bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda işlerinde 65 yaş üstü olmak üzere toplamda 160 aileye gıda kolisi ve kırmızı et yardımında bulunduk. Malumunuz olduğu üzere Ramazan ayı yaklaşmakta olup muhtaçlar bu ayda kendilerine uzanacak bir er gözlemektedirler. Bizler de Umut Kervanı olarak hayırseverlere yardımlaşma konusunda hassas davranmalarını, bu mübarek günlerde yapılan hayır hasenatlara 1'e 1000 Yüce Allah'ın verdiğini unutmamalarını gerektiğini hatırlatıyoruz. Bizlere destek oldukları sürece daha çok muhtaçlara ulaşacağımızı bilmelerini de onlardan istiyoruz. Rabbim şimdiden yaptıkları ve yapacakları hayır hasenatlarını kabul buyursun. Mallarını kat kat bereketlendirsin inşallah.